大家平安，điều điều vai tu chua kadem naman nama kajinana sulivat. Saka tu chua kadem naman auruja sopina kai no semas imazai toa istie imazai toa sepada suratan imazai toa itakaran pajuta puru katu pitua karan. 以斯帖4章1到17节。拜điều lên ni mutikai ajuan sa sekolah ni istie ati hata. Sa pavayan te maju ajua vincikan tua patara sidi pazazekati susan nua huanti tu amuri petua yudaya cau-cau. Sa kiaungi di maju tu pavai te isite tu ajua vincikan. Ta palarai uta te isite tua sika cawan isite ya vaika kiaung tua huanti tu kasar selen sika ta'alan ni maju yudaya cau-cau. Pai ti hatak napasusu tua sini pada zekat ni mutikai ibu te istie. Au ti istie semkau luta te maju pa ibu te mutikai maya tucu. Ati manga au alai vavayan inika dinau no huangti sa vaika kisumaju sama kakaizuanan no huangti dara eci pai marka ro kalava-lavar no huangti katwa marka cau-cau itua pinalavakan no huangti kemelang mapola tua zwa paza zekat saka azwati na sepasariu tua zwa pinintan no siciding no huangti tua tukuzan kina sensen tua ki mana makaya maragau tua uci nekaanganu zuma daran au pai ta ila sanga inika kena jauh-jauh len no huangti ayai manaka manu ka remanda ti mutikai tua kai ni istea kemasi tua sa sekaulan semkau utati mutikai tua cau-cau apa ibu papauringau ta istea maya tucu aicu imazaken itua wuma no huangti ini kakena uri pasrapaing apaki saselang tuaku sika ta'alan yudaya cau-cau mayaya kinemenem no uri mai tucu suna inika iwivu masata sika ta'alan no tazwanga tara iza uri paseling tua yudaya cau-cau kemasitari vavau uri mapaseling damadu lakwa tarasuna macai sa ka uri puta kina semkelan anemata kelang parmeka sika mapaselingan nuata sika ta'alang asu sini puskel tua huangti ayam pai semkauliti isite tua macidila pasate mutikai temavra amaya tucu vaiku sasu epuin imaza isusan marka yudaya cau-cau mapolat sasu ivui temaju tu paravai sa inika keman inika temekera maka tirula adau vengin masa tiaken sanu ka inulianaken tua semas tiaken uta katwa markaku sa sekaulan vavaya-vayan uri matai zuamen uta sana ku vaika ki aung tua huangti kumali tu pasariu maya tucu tarakena vaik sakamaya sematua huangti kumali taki kena papasai inika makuda ayati istie pai vaiketi mutikai sa pasusu tua sini pazazekat ni istie aicu kai no semas sakatu chua kadem naman sini poputarvan tanuten 历史背后有上帝的设立。当一个目中无人、心中无神的人成为统治者，对人类世界都是一大灾难。但是一个人该如何以微弱的身影来对抗巨大帝国宰制的邪恶呢？
整本以斯帖记中并没有提到上帝一词，但是末底改深深感受到历史的背后有上帝的设立。他托人告诉以斯帖，谁知道也许你被安排做王后，正是为了这时刻。身为没有政治权力的王后，以斯帖所能做的就是禁食祷告。他3天3夜不吃不喝。经文中同样没提到上帝一词，但以斯帖禁食祷告的对象显然就是犹太人的上帝。唯有上帝能除去邪恶，扭转历史，带领我们朝向上帝国的新世界。Sinaya tu suaka zaman-zaman dan Cina para luai，历史背后有上帝的设立。tu suaka zaman-zaman rojakin meneman dia 默想，谁知道也许你被安排做王后，正是为了这时刻。想想自己如何在今日处境下回应上帝的安排。Sinaya janjin tu suaka zaman-zaman rojakin meneman saka kainuli。引领人类历史的上帝，愿你帮助受压迫者的自我意识觉醒，勇于抗拒不公不义，更谦卑寻求你旨意的带领。求你救我们脱离恶者的压迫，引领我们进入上帝国度里的平安与救赎。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman na makajina na misasa lang sumupo akilaroy tamana pada jika tenwa tia ceman la tia pina enut saka na makajina na kibabarang atau cema sa parorau ayakan apa semarau saka la cina na suliwa tu suaca kini adavan taja 平安